Get your Bibles. The King James Bible, no, the Bible yung Ilocano, open it with me to the book of Romans chapter 12. Romans chapter 12. I want every one of us to read the passage loud and clear. Romans chapter 12, verses 1 and 2. So, the bisita ta abayo, paki-share the Bible. Okay? Share the Bible. Every member in this church is required to have a Bible. Not just required, expected. E kung nakita no karpintero ka, ang kamapan nagubra nga awan martilyom. So when you come to church, you should have your Bible with you. But we have guests, new believers. Hopefully in the coming Sundays, you will now have your own Bible. Romans 12, 1 and 2. Everybody let us read loud and clear. Go. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Idi agdagsarita kam kin ni Pastor June. May ipapan deti ay mi ditoy itanga aldaw Sunday, because we do not come here on Sundays. Gaputa hanak makapag-preach ditoy awang pa internet ta idi. So I could not have the live. That's why we talk it over gaputa damot ti internet tayon. That's why kunagpa napintasan no mapantay ti Sunday di Claveria. Sa ating mapan agbisita ka digitay outreach tayo ti Partenat Cagayan. Apari, tomorrow we'll be going to Santa Teresita, Lalo, Gataran. So if you have any friends somewhere kadigitay nga lugar nga mention ko, let us know and we'll go visit them, pray for them. Okay? So, kunak, that's what we are going to do. Kat kuna na kanyak, amen, tinawagan na nga sigod ni Pastor Dennis, we are coming on Sunday. Di mo na nga imbagana, isagana yung digiti kilawan. Nga ikan, napula po. We're becoming on Sunday. Okay? And then he told me, you preach about service. Ag-preach kanto may panggep, iti panagserbi, iti apo. So kay tideti nga bigat, the title of my message is Christian Service. Christian Service. Panagserbi ti maysa a Kristiyano. Okay? Are you a Christian? When did you become a Christian? Traditionally, kunada, I became a Christian, idinabunyagan nat. The Bible does not support that doctrine or teaching. Wala sa Bible yan. Clear? You became a Christian the moment you have received Jesus Christ as your personal Savior. From that moment, you became a servant of God. So let's talk about Christian service. Heavenly Father, thank you for our guests this morning. Thank you for the Bible. Thank you for saving us. Thank you for the gift of eternal life. Hami mabayadan. Di kita'y kanta itay, remind us that we are only saved by grace, not of works. Awa mabalimay panakkel, parabor mo lang. Right now, help me, Lord, as I preach this message, help everyone, already digiti at that sanctuaries, I may not be there physically, but help them to behave well, touch their hearts, speak to us in a personal way. In Jesus' name, amen. You may be seated. What is service? What is service? Ano't kahit nangasawon ti serbisyo? We have government officials here today. Masaya ang manalo.
Pero pag inisip mo ang kaakibat na responsibilidad, you are actually a public servant. To serve. What is service? You're going to serve. What does it mean to serve? Kunada di kita dadto mga restaurant, no sumrek ka, kunada kat at your service. At your service, meaning I'm available. Any that relate to our company, nga may serbimiking ka, I am here at your service. Dapat amin tayo nga Kristiyano, imatang tiapo ko na tayo, Lord, at your service. Can we all say that together? From our hearts, everybody say that from your heart. Go. Lord, at your service. Niimbagam detan kakabsat, kahit nga sa wen, nakasagana ka, nga nyaman nga kayat ti Apo, nga ipaaramid king ka, you don't make excuses. Hamo ko na nga, kasti nga minapo. You do not reason out, may mayat no kastoy Apo. But you will say, yes, Lord. Why? Because I am at your service. What is service? In the dictionary, the word service means the action of helping. So, ti agserbi, agtrabaho. Ti agserbi, adaubrana. Ti agserbi, haan nga agmulmulangleng. Haan nga agtamtambay. Haan nga no agserbi ka, adda kang agnamnamay. Haan nga no agserbi ka, adda ka parat isarilim nga agenda. Ti agserbi, agtrabaho, adaubram. Adaubram. Amuyo mo't lano anat dapat ubrayo. We always say, no karpintero ka, kat di mo amuta ubram, pumanaw ka ta. Mangkita kam ti karpintero nga amu na tubrana. Gusto mo no saan? Agpapalitada ka, di naman tamog palitada. Get out. Mga lakat karpintero nga amu nagtrabaho. Oh, awan di agpabalay, awan di engineer. Agtatakdir da. Kung ano ka ni Pastor John, hangkay kayat nga makita no bigatan ha? Hangkay agsubli no bigatan. Why? May kang agtrabaho, hangag mulanglang. Haan nga, agsel-cellphone. Hindi ito mga agupubra, karpintero, iraprapin na agsel-cellphone. Gapo nga tata, madamat laban ti Golden State kan Celtics. Abang agbatbatil, iraprapin na agsel-cellphone. That's not what it means to serve. No ag-serve kag trabaho, kastamot ti Kristiyano. No anak na kan iti Apo, automatically naayaban kamat nga magipagtrabaho, ag-serbi ti Apo. So awan member kakabsat nga papaanawa, awan membro dapat nga hanamutop ubrana. No miyembro ka, hangka lang nga para papudot ti tugaw. No di kat tumulong ka iti trabaho iti Apo. That is service. Yeah. Amom no kasta kakabsat, luka, gobyerno man, pamilya man, eskwela man, kapilyaman, no ti leader kakabsat, talagang detay no agdadjay hangkag sarsardeng, adda progreso detang institusyon. Ngam no ti leader kakabsat, agdadjay kat agmumulang lang ti tao kat awam mang saway kakabsat, awam progreso. Uray piti klaberiyahan, nagprogreso kakabsat. No, agmumulanglang dagiti mangi daulo. Masapol kakabsat, nga adda iti always on the go. No nakaring tibigatan, amunat aramidan nan. No napan ije opisinan, amunat ubranan. No napan taunag ta classroom, amunat ta isuro na. Hanga, gure kayo, estudyante, tukong kay perang ta, isaganak pampelate, ay hana kakabsat. No napang kasimrek ta classrooman, ammom ta isom. Hanaw sto di bagbaga kuno saan. Iso nga naginad kakabsat, ti pa nagprogreso, dagiti ado kumpanya kan institusyon, because people are not properly oriented how to serve. We must be properly oriented about service. Ala,
limitado dito mabalin ko i-discuss because ti konteksto tayo church. Ngayon mabalin nga i-aplikar kadigiti duma kakabsat nga aspeto pa nagbiag. Nang runa kada kayo, nagtrabaho, mabalin ako nayo, napintas man digiti principles nga isursuro ni pastor. Ibagaktuman di pagtrabaho me. Ibagaktuman di opisina me. Ibagaktuman kadigiti ko obraak because the principles do not only apply in the church, it also applies anywhere. We must be properly oriented about service. Nakita yung kakabsat? Now, service is the action of helping or doing work for someone. Okay? Now, kinita kakabsat, ijay research, there are 3 types of services. 3 types of services. Talo nga serbisyo nga maipapaay. 1, umuna nga serbisyo, business service. Ti business service ket serbisyo nga us-usaran dagiti negosyante tapno maipatungpal da dagiti aktibidades da ken negosyo da. Kas kumaana, no negosyante ak ket kayat ko kakabsat nga ipatungpal iti negosyo, masapul ko ti tulong ti bangko. That's what you call business service. Mapanak ken bangko, ket kunak, pautangan nak. I would like to loan 500,000. Mangrugi ak ti negosyo, pagbarbecuean, patakderak ti pasdek, umutang ak, pautangan nak. So the bangko, the ited na kanyak is called business service. Ta negosyante ak, katyak maaramid di negosyo, no awan ti agserbi nga tumulong kanyak. So inak di bangko, aglonak. Pagpuunak, anapay, transportation. Iso nga, negosyo ak, anat aramidak, alakat mga alaak, digite. Iso nga, agapura, nakadutat na kakabsat, di Ilocos, adate, TikTok, kunana. TikTok ba yung tuktok? Tuktok. Oo, apay, tanong restauranat, at tanong order, tawagak ni tuktok, kat kunak, ingkaman i-deliver. So, hangkong kakadwat negosyo, ngim kasapulak di serbisyo na. Tapno di negosyo, may patungpal ko. That's what you call business service. Second type of service, social service. That is social service, pangkalahatan, is being performed by the government and NGOs. Dikiti dati gobyerno, no NGO ko nam, non-government organization, volunteers di gitoy. So they perform actions nga at the end na, wano result na kakabsat, pagsayaatan ti community. Pagsayaatan ti barangay. So dapat, di kiti adati government kan NGO, no agpanunot kunana, anang atat pagimbagan. Basta napan, anang atat nasay pagsayaatan dito a barangay. Kas jay ti panunot kakabsat, di kiti adati social service. No napangkapim masyar yan taigit ti baybay, anang atat napintas nga pagsayaatan, di kiti tattaol nga tagamina nga. Han? Eket no gobernadorak imayak ti Claveria anak kunak, anat makitak nga napintas nga pagsayaatan, pag-improvean ti biag dagiti taga Claveria. Han? No congressman anak, mapanak ta Sanchez, anat dapat panunot ko, anang atat mayat nga pagdurasan dagiti taga Sanchez. Ganyan mag-isip kung ikaw ay nasa social service. You develop that kind of mind. Paunlarin mo ang ganyang pag-iisip pag nasa social service ka. At marami ang nandito na nasa social service. So anat pagsayaatan, di ba? No kuma siya kat presidente, alakin ni President Digong, sakbay pa nga simrek ti kina presidente, at da plano di panunutnan, plataforma ko nada di jay. Hangasin sinan plataforma. Talaga gagabsat nga nakita na, nga iso iti dapat nga aramiden na nga makita na nga pagsayaatan iti pagilya ng Pilipinas. Kat inaramid na. So anat nakita tayo kakabsat, narik na tayo, DJ serbisyo nga inaramid ti Presidente. Haan? 6 years na, no di na nag-pandemic kakabsat, at ado kumapay na aramid na. Kita nyo ta build. So, kasta ti pa nagpanunot ti adati social service. Anat maubra, anat maaramid. Total, adot resources. Haan? At the resources. So, ti panunutan na, anang atat na pinta sa maaramid. Anang ata nga
pasdag tinapinta sa institusyon, tapno umimbag, ti panagbiag, dagiti taga-klaberya. Deta ti social service. May ikatlo, third type of service, personal service. Personal service. Ano digiti personal service? O digiti restaurant. Sino ti ada restaurant na kada kayo kakabsat? Fast food. O, kunami kini Pastor John, da kayo nga members ditoy, no da talunggading yo, da makita opportunity, kat kaya yot mangrugi ti fast food. Aguni kayo kakabsat, tulungan da kayo. Mangrugi kayo ti fast food. Ano ka na sound ti fast food? Alisto nga maluto, alisto nga maiserbi, alisto nga makaan. Fast food. Kasta ka talaga. Kala Jollibee, fast food. Alisto nga naluto. Core order mo pa lang kakabsat at that time. Oh. Dapat, no da kayo tiag fast food, hampay na order at that time kakabsat. Mas mabilis pa sa alas 4. Pero these are services. Recreational. Oh, tata nagadot recreational. Idirabi, limabas kam dita, recreational. Oh, eket no, anan, ang isip mo, nalikot ti pa nagpampanunot mo, na nasariwawek ka nagpampanunot, agad, deta pala ilalabas mo tayo, ano, what do you call that? Bolivar dagat, na-picture mo, kastoy ti mayat ditoy. Kas dyan, mangikabil tayo dito, ti barbecue, ti oras ti alas 5, aginggat alas 9, ado tagtambay eh. Halo-halo. O, anak ka na sound ti halo-halo, daami nga klase. Kas dyan kakabsat, amoy no apehan na dumuras ti tao, di na usaran, di panunot na ti pagimbagan. Usaran na't panunot na, taymot pagdaksan. Taymot minamaag, taymot linuluko, taymot sana naimbag. Usaran tay dapat ti panunot tayo, ti pagsayaatan. Orient your mind, basta limbabas ka, napangkat ba sa lugar, makita masigot, anat pagimbagan ditoy. O, tuno madamdama, tuno agawid kay balbalayo, kastat panunot yo. Hangit, nagtugaw ka lang tadyan udigat, agawid ka, anang atat na pintasag peso. Tatak lang nga napansin na butaw gayam, dito galbata yo, 2 years an. No di pala impreach ni Pastor J. Capilla, jak pa'y napanunot napansin nga butaw gayam, di galbata yo. Nakita yo kakabsat. At naduras tayo no kastat pa nagpampanunot tayo. Kaya nyo ni Pastor John, aming nga di kita embita yo kakabsat, kagatang pinarepaintan na adagos. Apay, because kayat da, gadjay pinta, 15 years hang kagreprepaint. At na sarunumi nga pick up kakabsat, piman, aglatlati di bumper na, di na ba napanunot nga ana? Aglatlati di bumperan. Naikabit pela 5 years ago, di pa'y pulos na primeran. Amoy no apay, punta di tayo insanay, di bagbagi tayong agpanunot kakabsat, ti pagsayaatan. Hala nga personal na pagsayaatan, nangruna nga pagsayaatan sa bali, ti pagsasaritaan tayo kakabsat, serbisyong totoo. Okay? Ngim, deta kakabsat kat kwa, secular, deto'y business service, social service, personal service. Ala, ato nga seminar, deta kakabsat, ingkay tulad agatenteng bayadan nyo. Di pagsasaritaan tayo ita kakabsat, deti may kapat, kang runaan no Kristiyano ka. Christian service. Okay? Christian service. So, are you a Christian? Para king ka detoy. Damagaman takaabay mo. Reda kay tasum. Are you a Christian? Kunam takaabay mo. Are you a Christian? Oh. Para sa'yo ang message na to. Sabi ni Pacquiao, para sa'yo ang laban na to. Sabi ko sa inyo ngayong umaga, para sa'yo ang mensaheng ito. Lahat tayo. Oh, isungahang kiaging kuko na kakabsat na talagang para kada kayo amin dito nga mensahe. Okay? Now, anyada dagiti Christian services, ministries, dati man ti umuna nga ikwakabsat kasi sakbay deta, by the way, amuyo ka di kakabsat, nga kadigijay na mention ko nga services, ti katanukan iti imatang ti apo, nga serbisyo, kat iso deti Christian service. It's the most honorable kind of service. Okay. Kat anyada di kito'y kakabsat, nga serbisyo, wano, tapnon ti kastagat maawatan nyo, departamento. Iti nga min Singapore, nga Department of Education, Ministry of Education, kunada.
Nakapang kami dyan. Sino kada kayo tinakapan Singaporean? Singapore siguro. Naglugang kayo ti Bapur, di taminanga. Ngam jay Singapore, hanga department, ministry ko nada. Ministry of Interior Local Government. Ministry, kana sa unta ministry at your service. Da kamiti agserbi no maipapan ti edukasyon na pagkasapulan. Da kamiti agserbi no maipapan iti panaka-develop di gito iti pagsasaritan. Dito yung Pilipinas, we call it department. Department tayo. Department. Example, DILG. Ano ta DILG? Department of Interior and Local. So, anat focus na dito yung DILG? Ano focus na ti DILG? So, nga makita yo, kada munisipyo at the DILG office, local government. Isot mangkita kakabsat. Anapay? DOH. Sino kada kayo ti agupubrat DOH? Department of Health. Awan? No DOH ka, anong trabaho? In relation ka dagiti health. Saksakit. Iso nga, uray dapat dagiti nurses ka, da doktor iti public hospitals, they must also be oriented. Ang nurse ka, nakasungsungit ka. Di ko nada nga doon, ba't batay tataon? Damagan na pelang, adakwarta pagbayad mo. Proper orientation of service. O anapay kakabsad? DepEd. Sino ka dakay ti adati DepEd? Department of Education. Dada. Ano trabaho mo dakati DepEd? Katagisuro. Education. Anything in relation. Adudeta, no? Education ko namon, adada drivers, adada main office, aduhan lang, adigitay teacher nga, gisursurot classroom ti DepEd. At dapat adda dita, ano pangawag mo na ko, dita opisina? What do you call? Division office. Nagisurusuro di gidayang paperworks. So, nalawat sakop na deta kakabsat. DPWH. Sino kadakit at DPWH? Department of Public Works and Highways. Nga napintas pala, di dala mapandaman butbutan ng kakabsat. Dapat ureno, dakati DPWH properly oriented. Haman, amo yung kakabsat, listen, di pagsayaatan na, diti church tayo, siyempre amin tayo, nagkaputay ti na dumadumang ugali kan orientasyon. Ngunong baling ka Kristiyano, no talaga Kristyan, nang runa no baptist ka kakabsat, kat adakat DPWH, quality service, apay, nakasursurwam ti quality service, di church. Insuro na kami ni pastor. Insuro na kami ni pastor nga anak, on time. Da kayo, agop-obra kayo, DepEd, DPWH kada amin, on time kayo dapat to opisina yo. Nakababayin, membro kat HBBC, late ka? Kaslaman, naiyadal ti pastor king ka. So dapat kakabsat, no member kat HBBC, observum ti time tapag obraam. Kasi nakaadal ka, church ti nang isurugin ka. See? Kasta kakabsat. Amen? Okay. Kasla DJ, kita alagat pero de los Belos, kita nyo kakabsat. Urayan da pelang adama disgrasya sa danto ikanti warning sign. Nayabutan kakabsat. Uno na dalapos nan, DJ. Madama nga matrabaho. Awam mo ti early warning device. Nga kunana, slow down. Men at work. Tunod na disgrasya, pak, mapanday kabil. What kind of service? Ano nga klase at serbisyo? Di ba kakabsat? Dukit kita nyo. Alahang ati, panang criticize ngam, ti puntos dito. Dapat ma-orient tayo iti usto nga panagserbi. Now, anyway, so much with the issues and the external. In-mention ko la deta tapnon ti kastaket, adda pangalkalap kapan yung panunot yung hanga deti agprit sa Christian service kung kunanggot kala agpalpaliwaweng. Marialize mo nga, nagpaiso kaya. No kita, uray piti external, ti tao no talagahan namot agserbi nga ustugot madi. Kastamot iti church. So, intayon kakabsat, iti church. Let's talk about Christian service. Anadamot dagiti departamento nga dapat datayo kakabsat, tumulong ken sumuporta. Number 1, soul winning department.
soul winning department. Okay? Or soul winning ministry. Soul winning ministry is the evangelism, mission, and church planting program. Amin nga miyembro, dapat kakabsat no soul winning ko na hala nga panangiburay ti ebanghelyo. No diket panangiragpat ti kararwa. Anat mangiragpat? No adamalmalmes di ta baybay. Buyaan tayo? Anan mo yung kapsa? Anak kun tayo no adamalmalmes di ta baybay ket nakalinlinat. Anan mo yung nga taga Jay Kwang? Anat barangay ditan? Nakita Minanga. Sino taga Minanga? Oh, Jonard. No da nakita nga malmalmes. Anak kwam. Ha? Eket no kayam ti agalaw, kayam ti mangalaw, anaramidam. Eket in kaalaw na. No hammamut mangalaw, in kaya pandi kita Coast Guard. Ada Coast Guard ito, di ba? Oh, apo Coast Guard. Ada malbalmas. Nakita, manok. Ada dyan, tumtumpaw. Oh, ada malbalmas nga tao, apo Coast Guard. So anaramidan ni Coast Guard. Anak ko nana, guray kagat madama pining-pining mi, kunana. Haana. Bumangon na sigud ng kakabsat, mapan Coast Guard ang pandaran na ete, boat na, mapanan. Because iso trabaho na. Kastamot ti church. No, da makita makararwa, amom nga na isalakan, kabagyan mo, no gagayem mo, automatic na panunot mo. Ikak tracks. Soul winningak. Agit no dim amot ag soul winning. Inka gayab ti makaamot agalaw. Amuna dag soul winning. Brad, sharean tantuman dete ka obraak. Brad, awisan tantuman dete kabagyak. Brad, intantuman bisitaan. Amin tayo kakabsat, dapat. Da kayo nakabaybayag kay nga miyembro nga dumang kakabsat, awon obrate ag soul winning. Okay? Da kami kan Pastor John, agapurakam tatat church planting. Tumbigat, adakam lallo. Mapangkam ti apari. Gataran. Santa Teresita. That is soul winning. Church planting. Praise God. Idi last week. Tanyo adamay sa kakabsat. Tinig na iti apo. Adat Amerika. Diyan ka mo nagbuy-buya ita. Kunana, pastor, mang tudak, mano, 10,000. Para ana, paggasolina yo, nga mapan, ag mission trip. So ano inaramit mi kakabsat? Ano inaramit mi? Get, duwa nga MB, ta inusar mi na kakabsat. At 10,000 ka ruden na Amen? Get, duray man maibus di 10,000 na itat na kakabsat. No adda, da maisalakan, dakkel ti pasit na kadeti nga travel, may itang alawas. Kasamot ka da kay ngagbuy-buya. Oh, wherever you are. You see, kano ko na, pastor, mang tidakti 5,000. Nayon, neta pangal daw yo. Oh, kaladigiti taga Australia. Ada member ta ije nga taga to, ni Nelson. Sentro? Oh, ni Gretchen, taga Sanchez. Kunada, pastor, mang tid kami. Baka mukha ito, no anat pangigatagan nyo. Basta, usarin nyo nga kanan nyo na mapang mission trip. Di mi pinausar di dumagap sa tata, pinakandagam mo di rabi. Engem numapangkam to di apari. Dumagas kami yanta milk tea, yanta, ano yatan, alakapan. Oh, ije ito apang igatangam ite into da, amen? Awa, maki-amen ka da kayo kakabsad. Umay kay sumurot no kayat yaw. Deta trabaho ti church. Ala, nagadut churches diti Claveria. Ato nga religion kakabsat, nga manuto po brana, ti trabaho ti church, ket mapan ag-reach out kadagiti tao, ket ibagana ti mensahet pan nakaisalakan, tapno dagiti taga Claveria, taga Sanchez, maisalakan da kuma. That is a worthwhile investment. Oh, da kayo dita bakara, ipakita man dita, apo kakabsat, nakabaybayag tayo nga membron, ag soul winning kayo. Amen. Thumbs up. Handak lang akit-kitan. Ag soul winning kayo. Dakay ng amen. Ilungalong yo. Dakay ng amen. Oh. Okay? Anyway, let's move. Number 2. Anapay a departamento. So nakita yun kakabsat. Hello? Hello? Oh, detat number 1 na ministry church tayo. Soul winning. So nga dada bisita tayo ita kasi adada na pan nag-soul winning di kalman. Kasla kumano fishermen, agkalap. Ngamti kalapon tayo, hangaigan. Tataot kalapon tayo. Amen? Okay, number 2, support ministry. Support ministry. Anot support? Assist. Okay?
Oh. For example, another digiti support ministry tayo, music. Okay? Oh, ni Jonard para organ. Hanawa kumpasan tay beat ko. Dapat mo-orient. Okay? Oh. Duwa nga bulan ng kakabsat apang panunutek. Kaya't kut mang conduct iti amin na musician ti church tayo. Para organ lang, para organ. Mang conduct ka kakabsat ti seminar. Para organ. Kaya nagiti mayat nga organ. 2 days. 1 day no kaya na. Bring your own merienda. Okay? Oh, music. Program. Deti gimong tayo. Mayat ti tugoyog dingdingag dita kakabsat ngam actually adada tao behind the scenes. Technical aspect. Oh, amoy di dyan nakatugo ijay. Ni Kevin. Amen? Isut mang kipkibing kada tayo. Kipkibin na ni Pastor Jun. No kwa? Kevin nga rod. Kevin tinagan na. Okay? Oh, di Justin. Pakita man di tayo ta kwa tayo, AB. AB room. Kahit kung makita yun, dito yung kapsat. Oh. Ano sinsinan di kita? Ang di kita computer tayo, Apple, di kita kaadwan at kakapsat. By the grace of God, alaan ko ibaga, it's not always perfect, kaputa human error. Human errors. Agpayapay kayo. Oh. Awang problema ka, di kita gadgets tayo kapsat. Di kita nataod ta. Isong ano, no, awang manggagyo, ang problema, di kita gadget tayo, ngan nga ni 1 million bayad na amin deta. Ngan nga ni 1 million. Nakarkaro pa yung yan nga computer shop. Alam mo yung computer shop dito? Nakarkaro pa yung kapsat. Detan to sound system tayo, di ba kara? Bose. Speaker pa lang, 300,000 bayad nan. Anang angaw. Pero adadata tao, nga mang engineer ka di kita. Mang manage. That's what you call support ministry. As a result, kailan nyo kakabsat? Look ha, gaputa, the live stream tayo anat na pasamag. Iso nga nakairugita iti apari. Gaputa, adakas to nga ministry tayo, what? Adak ti Claveria? Pero, kadwa tayo ti Dagalawag. Tagabakara, Australia, Korea, Hong Kong, UK, Canada, Norway, US, Pluto, Saturn, Mars. Agbuy-buya da aming kakabsat. What is my point? Why am I saying this? Because we need more people to be trained. So, dakay nga young people, no interesado kayo, kat incline kayo kadetoy, we need more. Kasapulan tayo pa'y tinayon na. Kat no nagsakit, di kita nga nagigida ng kakabsat, kasano tayo live stream tayo. Awanan na kakabsat. So, no interesado kayo, ag-training tayo ito. Ag-training tayo ito. Palubos ti Apo, okay? Support ministry. Number 3, care ministry. Anat care ministry? From the word care. To look after the needs. Hala nga physical needs, nang nangro na spiritual needs. Iti pandemic. Anay naramid tayo kakabsat. As a church, anay naramid tayo iti kwa, agapurat COVID. Daka mo diti Claveria, hanohan kay unay ngamin iti. Aman. Anat inaramid ti HBBC, iti agapurat COVID. Tinulungan tayo, tibagbagi tayo, tahan na kabailanan ti gobyerno. Kakaasi, digiti munisipyo, nang runa, digiti frontliners. Hello? Anay naramid tayo kakabsat? Nang bukal tayo, iti COVID Response Team. Makatawanan na nipot, iti na COVID akan ti pamilyak. That was May last year. So, we felt one of the worst scenario of COVID. Nagkanumunya ake. Nukimaro kakabsat, jak lang mo nalasat. You see? Pero with that experience, kat makitak iti kakabsat nga naggadumot ng tima COVID, han na magwantaan ng dagiti facilities nga pagikabilan da dagiti COVID because we were taken into a facility. Eket no madelay, detala pa nagtumar kakabsat dagiti antibiotic. No na-COVID ka, nabaybay ang katwal daw, talo daw, baka matay ka. So, we responded. Binuo tayo ti HBBC COVID Response Team. What is that? Care ministry. So nga digiti kakabsat, kung kunami kadakwadan, ang kay mapanta facilities
Hana kay kayan. Aduo na yun. We will take care of you. Anaramitan di kiti kakabsat tayo. Mapanda ki-deliver ti ag-agas. Ano obrado pa eh? Mapanda ikan ti makmakan. Siya, we did that. That's care ministry. Pero in the heart, the care ministry, discipleship. Sino kada kayo? Okay, raise your hand ha. Nga agat-attend kayo dito church, at least 3 times. Nakatalo nga beses kayo. Malaksit ka, di member kayo nga nabayag. Kada kayo nga hampe na bayag umay, at least naka-attend kayo ti 3 times. Itayag naman ima na. 3 times. 3 beses. Digiti nyo. Adawan. 3 times. Namitlo nga, Domingo kayo nga nakaumay. Hanggang sa saruno, pero nakatatlong beses na kayo nag-attend. Meron? Taas ang kamay. Meron kayo? Meron? O yan o. Okay, members, anat aramidin tayo. Tabakara. Bakara. It's time nakam tayo kakabsat nga member. Nakabaybayag tayo na ya. Bakara. Sino kada kayo iti new? First time. Di kita man first time na. Itayag na iman at ta. First time. Okay. Da kayo nga kakabsat. Anat aramidin yung orditata. Discipleship. Lawag. Lawag has a lot of new believers right now. Saan yung kabsat? Lawag. Kita nyo? Nagadun eh. Halos puro new believers sa amin. Data kapilyata yun. So nga, so kung kunak ka, digito ladies, next time kung kunak, digitahan nyo mausar, digita paldayo, ikan yun to, digiti babae. That's care ministry. Di ba, kakabsat? Anang aramidin tayo, naipultit latan, awan ti mga iwan. Kat ti blessing na, deti lawag, itata kakabsat, gaputa amin, digiti men tayo, talaga nga isudan iti, kasla assistant ko amin dita, eket agbisita da amin. At the schedule da, the Brother Eric, Brother Enan, Mang Ryan, JP, Conrad, Brother Aviva, sino da ba eh? Amin, di kita, mapandagbisita, di kita. Mapandagbisita on their own. Why? Care ministry. Ni Brother Alan, minisadsak di Rabi. Kuna na Dagti Airport Pastor. Okay? Fellowship groups. Number 4, maintenance ministry. Maintenance ministry. Ano dito yung maintenance ministry? Okay? Iti una na, listen. Iti New Testament, awang building, awang kapilyati, Kristiyano idi. Awang kapilyata. No agkikimong daidi, igit ti bye-bye, kabambantayan, mabanda di templo, balbalay di kiti miyembro, awan iti. Ngam ita kakabsat, 21st century, at dakap kapilyata yon. Awan maka-amen kada kayo Naragsakay mo lang at dakapilyata, iti klaberya. Adot san na mga ipagarup idi, nga makapatakder tayo iti kapilyata yo. Adot sana mangipagarup idi nga makagatang tay property tayo. At tamano nga taon tayo, nasurok nga ni 2 dekada tayo nga gimgimong ijay. Dedi pelang inang rugyante nga nag-upupaan. Kakabsat, nag-upupa nga nag-upupa, aging ka nga nanguk-ukup nga nanguk-ukup, at upa nga rod. Nagitlogan na, dito yung sentro 1. Dakapilya tayo. Tunumalam kakabsat, unudamdaman, the time tayo, inti a groundbreaking dita, abay. Eget, may patak dertut, may nga kapintasan nga pastoral house. No kumasimbaan kakabsat, bishop's residence kunada. Ngam dito, pastoral house. At da kwarton to da Pastor Dennis kanti pamilya na tababagan ni Densian at danto pa'y kwarto na. Separate. At dapay kwarto may mga pamilya, may family. Diyan nga to. At da kwarto pa'y da Pastor Jun, diyan nga to. At danto pa'y may isa, bakante nga kwarto, sinot mayat. Kita yung kakabsat? Pero look, these have been given by the Lord. It seems impossible with us. But with God, nothing was impossible. Nakita yung kakabsat? Kat inyawat latan ti Apo akas to'y nagpintas.
Ano, tiaramiden tayo. Amen? Maintenance. Jay bakara, digiti adults tayo. At the schedule da nga mapanagdalos. Dama na schedule yun tayo? Good. Sino yung may nagdalos di kalman? Sino't may nagdalos di na minsan nga Sabado? Di na minsan? Dakay manang. Sino't may nagdalos di na minsan pa nga Sabado? Dakay manang. Akat ano po brayo nga dadumang kakabsat? Awalat may tulong tayo, may teletagtuko, pumudot tugawang kakabsat. Kumita tayo mo ti may tulong tayo ti church. Kristiyano ka, agserbi. Hango may papaanawa. Bakara, kinantay man. Sinot imay nagdalos di kalman ta barangay 7. Bakara, sinot imay nagdalos? Sinot imay nagdalos di na minsan na Sabado? Si kamanan sister. Sinot imay nagdalos di na minsan pa nga Sabado? Si kamanan. Pauna yung kakabsat. Alagat praise God, the commitment, dedi kabsat, ang dakay nga daduma, tumulong kayo. Kakabsat, Kristiyano tayo. Haan tayo nga church ka, dedi, kala, mapangkala makimisa, tumakter, manguros, agawin, agsaut dakas, agsigarilyo tarwar, hanakas dedi, HBBC. HBBC, insalakan na kati Apo, naging member ka ti church, thankful ka, the church nga mangisurok ing kat Biblia, mangtubay ti pamatim, kat dita ka, ngagserbi ti Apo. Lawag. Okay? Lawag. Sino ti may timulong nga nagdalos? Awan. Da kayo, young people. Okay. Umikay tumulong nagdalos tumaminsan. Aguni kayo, organizan tayo, reda kayo new believers. May kayo dalos. May kayo dalos. Bring your own merienda. Okay? Pasukin. Pasukin. Amuyo, aircon amin kakabsat. Tilahan na airconan, barangay 7 kan Claveria. Makita kat masapul ton. Numalpas na bobeda. Bobeda pe lang. Isong kwartayong kakabsat, kat tignayan na kay ti Apo, pabobedaan te, ito yun eh. Tapno pa airconan te. Di kay pudutan? Ang kay pudutan kakabsat? Sinot hanap pudutan? Sinot pudutan kada kayo, tayag na ima na. Pa-aircon tayo ton. Amen? May isa pa lang. Okay, ituloy tayo. Dito yung kakabsat ka talaga aksyonan tayo dito. Hanga preaching nga dito, ding-ding ka lang. Dito preaching ko na Apo, dito preaching ko dapat ada mangyari. Ada mangyari Apo. Okay? Ayan ko tayan. Pasukin. Sino ti may timulong nga nagdalos na kapilya? Ada. Sinot mapan agkay-kay-kay ije Memorial Park. Ije sementeryo tayo. Sino mapan agkay-kay-kay ije sementeryo? Tayag na ima na. Okay. Sinot na pan idinaminsan nga lawas nagkay-kay ije Memorial Park. Dinaminsan na lawas. Dapat weekly kakabsat deta. Weekly nga dama pa nagkay-kay ije Memorial Park. Da kayo ti ayan na deta, da kayo ti kaasit ganta Memorial Park. Responsibilidad yu deta, diyo baybayan deta, kapsat kat. Blessing deta nga nagkaputi Apo, nakangingina. 3.5 billion kakapsat nga sementeryo. Kung ni Pastor Jung kapintasan, agad talaga kakapsat. Nung ni Pastor Jung tinaggunan. Adapasad nan, adada pagtabunan na. Da kayo, no, awampay nagatang yung pakaitabunan nyo. Brother, dita? Ije kay pasukin nga maitabon. Ayaban nyo ni paring boy. Umay baki palanit. Okay? Amen? Australia. Hello? Basit kay pa dita, hangkay pa isot ado. Pero, nagragsak no at daparset mo iti trabaho ti Apo. Listen hang nga dapat sika, kadwa digiti grupo, nga agsari-sarita. Awamot pa itultulong na. Nagbati ka kapsat ka. Iti church, sa ungasaw, awamot pa itultulong na. Amen? Deti church tayo kakabsat, makapagsarita tayo lataapay. Dagdag may itulong ti church ti community. Kasano? Da kayo kakabsat, da kayo nga lalaki.
nasave kayo, binalbaliwan na kay ti Apo, di kad naksayan ti agbali na kriminal dito'y klaberya. Eket no di kay kumana i-answer dito, di kay nasursurwan ti Biblia, deta nga lang ayo kakabsat, agbaling kay a kriminal. Da kay pengan anawaan di kiti pulis. Deta ti big contribution kakabsat ti church ti community. Ti prayer ko pa di kiti da kayo para bura na kay ti Apo, da kayo to nagpapatak derti da dakala business dito klaberya. Amen? Anyway. So, maintenance ministry. Agpanunot tayo kakabsat. Okay, maudi, prayer group. Sino kada kayo out of 5 at the mesa nga mabalin na nga itulong ijay? May isa. Apihan nakitaya kada kayo. Anak ko kanyo kakabsat. Out of 5 at the mesa nga mabalin nga maitulong yu jay. Alay tayo kyo di mayo. May isa. So kaya't nga sa no miyembro ka, hang ka talaga nga papaanawa, ken pasalsali. Ang ka nga tikas la alimatek, amoyt alimatek, kakabsat. Adot alimatek dito kay klaberya? Amoyt, sinot hana magamot alimatek. Di alimatek kakabsat, agsusup ti dara. Sika talagnamnam ay, agsagsagrap kag blessing ti preaching, nakamaimet kapilihat tayo, emen ka, umot itultulong mo. Nakita yung kakabsat. Ala, kita nyo, uray taon nagtabalay kakabsat, di ka masurundo, deta anak mo. Nakapikpiksan, awalat itultulong na kakabsat, daglengpe nga mangan. Di ka masurun nga naganak. Agmalmalam, agkum-computer, ag-cellphone. Tuno pa na nga ng kakabsat, isupelat agriri, isut mangibus na sa nga kaldero. Nga man kumatang mantika, burok, kunam ka perming sungsung batan na ka. Ay, kakabsat, nagbait ka itumag. Kaya, alakat hanti aramidin ti kasta ti church, kamti kahit kung asawen, we are also a family. Kakabsat, maawatan nyo, dahil ti plastar tayo muna saan. Yeah. Agserbi tayo amin iti Apo. Itata kakabsat, adape, give me 5 minutes, and I close. 7 things you must learn about Christian service. Hanti malpa sa amin. 7 things you must learn. Siguro, deti number 1 laan kan number 3. Get ready, AB. Number 1 kan number 3, i-discuss ko. Okay. 7 things you must learn about Christian service. So, nakita yun ha? Ada amin, mabalin tayo nga maitulong ti church. Ubing man, nataengan man, tutubo man. Okay, number 1. Number 1, about Christian service. Number 1, basa. Christian service is a reasonable service. Anat ka nasa unti reasonable? Use your common sense. No reasonable ko na, when you use your common sense, eto yon. Romans 12:1, isut pinasa tayo. Dublin tayo ha. Dublin tayo. Romans 12:1. Okay? Go. Everybody, read. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable. Okay. Anak kahit nga sa wundeta, kunana, makisarita kada kayo kakabsat. Gapo iti adu nga kaasi ni Apo Diyos kada kayo. Kaya't nga sawen, recipient ka, na benepisyaran ti biyag mo ti adu nga kinaimbag ti Apo. Gapo iti panakabig mo, ket kas panagyaman mo, maiparbenglaeng nga agserbi ka ti Apo. Reasonable service. It makes sense. Insalakan na kati Apo. Iso nga tatay ko na, are you a Christian? Are you saved? Ala ko makandiyak kakabsat. Amo, ano dapat mapilpilit ti agserbi to'y? Kasla kanyak, dapat ka di nga pilitin dak nga agserbiak ti Apo. Haan? Kasi, DJ lang pa ng, kunak Apo, ito, dinggan nyo ha, ito. Lord,
Thank you ta insalakan nakapo manipod impyerno. Thank you ti gip mo kanyak nga biyag ngagdanayon. Ang kumabaybayadan deta. Tila mabaling ko nga maaramid apo at titibiyag ko usarenak ti pagayatam at your service. Deta ti kahit nga sawon ti reasonable. Maiparbeng nga agserbi ka ti apo kasi insalakan na ka. Clear or not? Nawatan nyo ano saan? So awan ti agreklamo, awan ti mapilpilit nga agserbi because it is a reasonable service. Ito yun eh. Ito ang tanong. Okay? Kunada di kita naganak po. Kunada di kita gagayem mo. Kabagyam kunada. Apay ka na yung kailata kapilyayo. Sino kada kayo tinakangagandi kasjay? Apay, agsaysayang kailat oras, nga mapan, agdaldalos, di da kapilyayo. Sino kada kayo tinakangagandi kasta? Apay, di kita itedyo ta kapilyayo. Sino kada kayo tinakangagandi kasta? Anat isungbat mo. Hala, da kayo nga datoy, bisbisita kan amin, sungbatak deta. Ano isungbat mo? Kasi, urisi ka, no talaga ma-realize mo, dito isungbat cooking ka. Kakabsat, hana mabaling nga agawid ka, nga awang commitment mong agserbiti apo eh. Ito, kung nadaging ka, apay ka na yung kay takapilyayo. Apay, di kita itidyo takapilyayo. Apay nga, i-require da kayo nga mapantumulong takapilyayo. Ano isungbat mo? Kunam kadakwada. Well, pagyaman ko ti apo. Hanak pinilit da pastor. Strong da ngag-preach. Ngem haan nga, di pusok ket na pilit. I am presenting myself. Why? Insalakan nakti apo. Isong ano, siga, listen ha. Doang ka na isalakan. Kat impyerno't papanam numatay ka, awang pagyamanam ti apo. You have nothing to thank God for. You can only thank God you are alive. But when you die, you go to hell. How can you thank God? Lord, thank you, I'm going to hell, kunam. Hello? Will you say, apo, agyaman na ka, tama pa impyerno, kunam. You can only thank God kasi na-realize mo, I'm saved. Jesus died for my sin. Dede kanta itay, imutagtagan nyo, I shall forever look to Calvary. Yan na, deta Calvary kakapsat. Dita, sangat. Kalbaryo. Kung na di kanta itay, I shall forever look to Calvary. Anak yan nga sawen, talyawag tulat ta jay nakatayan ni Kristo. Tagapu iti dayjay, no hanga gapu iti dayjay. Agturturungag pelat impyerno ita. With that realization, God who created you, who love you when you don't deserve it, and the God who saved you is worthy of your service. Sinagko nakakabsat nga na may kariti apo nga pagserbyam. Nagala sa panunutan kakabsat. May ikariti apo. Han na umanay ti unos ti biyag mo nga agserbi ka tapno agyaman ka lang kengkuana. May ikariti apo. Detat kahit nga sawen iti reasonable service. Oh. So nga to maminsan, no kunadantuking ka, brother, umay ka man tumulong ta kapilya, no madit isungbat mo, bagahan ka na isalakan. Kasi no na isalakan ka kunam, wen brad, ikarigatak ti umay tumulong. Wen pastor, ikarigatak ti umay. Apay, because it's my privilege to serve the Lord. It's my privilege nga adda mabalin ko nga maitulong ta church kasi I want to serve God. He saved my soul. Number 2, TJ third point. I will close here. Oh. Number 3, isumaro no kakabsat, iso deti third point, Christian service is a reasonable service. Next, it is a reckoned service. Anat reckoned, pastor? Reckoned. Reckoned kat di mo deti natarimaan na lugan, recondition. Ti reckon kakabsat, to reckon means to count, agbilang. Ti kayat na nga sawen, ti panagserbi ti Kristiyano at the cost nga bilangem. You count
the cost. Hello? No one comes free. No, agserbi ka ti Apo, hanga dete, makuna lang. Christian service is the highest form of service because it requires a high level of volunteerism. Oh, manano ka kapsat? Di talaga voluntaryo nga agserbi. Because when you count the cost, no one wants to volunteer. Kasla kumakunada. Oh, at dagubat, Pilipinas versus China. Sino pa itag voluntaryo? Sino kada kayo? Laman? Awan. Kasi you know the cost. It will cost you your life. Kunada. Okay. The Philippines will send an army to Ukraine. Who wants to join? Kayat mo? Kayat yuan? ROTC, di kayo kayat? Why? Because you know that the nga serbisyo will cost you. You reckon agpanunod ka That's what you call recon service. Hang agserbi ka nga dete, makuna lang no di ka talaga nga, amom nga, uray it will cost you something. Uray katawaan dak ko na. Uray jakpel mangan. Haan mo nga dete, hanagmaring diriknam. Kasi naragsak ka nga mangirender di serbisyom. Nawatan nyo saan? Kala ko, gubat ti Pilipinas, China. Okay, ag-volunteer nga, ag-military. Because you love your country. And you love the next generation. You want to fight for our survival and freedom. Kat kunam, count me in! Kat kunadaking ka, are you ready to fight? Yes! Are you ready to die? No. Itam? You want to fight, but you're not ready to die. What kind of military service is that? Ala, da kayo. Sino ka da kayo ti mayata sumrek ti military service? No military service na panam, you're not just ready to fight. You're not just ready to kill. You're also ready to die. Di ba? Sino ka da kayo ti mayat agsoldakas? Ay, agsoldado. Oh, da kayo agbuy-buya, maawatan nyo dati bagbagak? Serbisyo, kastamat ti dapat maawatan nyo, ti serbisyo, ti Apo. I want to serve. Okay. Oh, are you ready to give your time? Are you ready to give your talent? Are you ready? Are you willing? Oh, okay. Okay. Kasapulan tayo ti agkanta ti choir. Oh, do you want to sing? Yes. Do you want to practice? No. You cannot join the choir. Recon. There is a price to pay. There is a cost involved. Recon service. Maawatan yung kakabsat. Hello? Makita ka talaga, pututan kayo Agperkon tayo doon. Amen. Hanga recon service no kwan. Aircon service. Oh, air condition, deti gimong tayo no kwan. Amen. Oh. Isong ano Kristiyano ka, I want to serve ko nam hang ka willing nga gasto. Hang ka willing nga mangitid ta time mo. Hang ka willing nga paiturong, paidalan. Hang ka willing nga magaydan. That's not Christian service. The Christian service, he knows the cost and he is willing to pay the price. No matter what the cost, he will serve. Deta ti problema ti church. So nga dut membro, 5 years, attend lang kakabsat. Hang ko nga dete panangkwang ti imatang ti Apo ka lang makauma pa yung kakabsat tarupa mo. Kasi awan lang pakaragsakan naking ka. Are you with me? Di katawang pakaragsakan naking ka, di kat makapauman tarupa mo. Angam na kuma, umay kamot tumulong agdalos. Umay kagkuskus ta CR. Kaya duray man pa sinu ka nga Poncio Pilato. No diti church, lipatom ti kinasyasin nom. Christian service detoy. Awan na nga ito kakabsat. No, may panggap ti pa nagserbi ti Apo. Di dat problema ti ado nga tao. Di ko na ni Jesus Christ. Dagiti mentalidad, dagiti adati lubong. The greatness to them, pinangatwan, kinangatwan ti abaga.
Kuna ni Apo Jesus saan? He that is great among you, let him be your servant. Ito kunada king ka, sir kunada. Dapat ti dating naking ka, servant. Oh. Sir kunada king ka, Apo nagkatutrik naman, sir kunana kanya ako ne. Dapat tabaawatam no, sir kunana king ka, tirik nam, deti mang seser kanya kat serbiak, serake, servant. Nakita yung kakabsat? Count the cost. Iti nagpastorat, I'll close here. Napintas ito, ituloy na ito maminsan. I was 14 years old. Itinapanak nag-Bible school. Second year at high school. I counted the cost. Numapanak ang Bible school, ang seminaryo, kaya sa when, jak mailipas ti high school. Okay lang. Jak amot future ko, okay lang. Basta, agserbiak ka ro ti Apo. I was willing to pay the price. Nang runa diyon unana, listen na, ti agpastor diyon unana kakabsat. Awan lugan na, awan bukod na nga balay, han na stable ti suporta na. Awan ba itagpastor idi? Sa dakapela kat katawaan, kung kunada, pastor tinuang, pastor ti baka, pastor ti kalding, kung kunada gingkat. Di kita amin kakabsat, makitam. But despite nga makitam amin di kita, kat nagdesisyon ka ngagpastor, something yun mga kapatid. Ganon din dito. Hanga dete, imay ka lang kasi may buyog ka, at dati barkadam dita, hanakas dito agserbi ti Apo. Ti agserbi ti Apo, ambom DJ talaga nga what is involved in what you are doing. And despite the fact na ambom nga adarigrigat na, when no i-deny mo't bagim, yet you decided, I will still serve. Yan ang totoong paglilingkod. Hanga ti, adakal na tiyo, data barkadam, tuno awan rik naman, awan kantuman, anaka, lighter. Silaw, on and off. Madi ka kapsat. That's not Christian service. So anyway, I knew these are some of the things involved. Nagpastorat, di ito involved. Iti yung unanan, nagpastor ka kunam, awang kwartam, narigat ka, marong kailatat sidsidam. Nagrugi da pastor yun, 300 pesos support a month. Te bisikleta na kakapsat, buntis ni mama, ilubon na mapandag bisita, sumangad da, bumaba ni mama, kakapsat, idurduron da di bisikleta. Ganun ang pastor nung araw. Awang bukod ng MB, awang bukod ng Montero, awang bukod ng Starex, awang bukod ng Balay. Han na makabadot ka baro. Kasi yun una na kakapsat. Isong ano, pastor ka, amom deta, you count the cost, you reckon it. Isong adot agatras. Atrasan da, narigat, mamagamit, pastor ko na da. Isong adyon una na, manmanot babae nga kahit na nag-asawa pastor. Dakat balasag, hindi nga kahit nag-asawa pastor. Nagrigat na pastor, butaw medyas na. Awan may pakanaking ka. Ngamdo di kiti, agasawat pastor, amuda nga narigat, DJ, agpastor, agbalin na pamilya pastor. Yet, nag-asawa ti pastor, matindi yon. Kasta mo ti pa nagserbi ti Apo kakabsat. Hello? Hanga deti maibuyog ka lang, no di ka talaga nga seryoso ka. Hanga ubing-ubing nga pa nagserbi, natak na nga pa nagserbi. Oh, kala ko makadigiti SB ta ita. Apo, kay nga Apo SB. Amuyo no kasano trigat ti agbalin nga SB, right? Oh. Da kayot umay daw-dawatan ti taon ton. Kanayon to tabalay yun, sir. Sir, Apo SB, ano ti Miledo na tayo? Ha? Apo SB Salmon, good morning. Ampo blatan, Apo no may tuktuk tabalay yun aya. Oh, ampo makasta and yet kunam tipusok na tarnaw desidido ag serbisyong totoo ito. Ganon ang serbisyo mga kapatid. You reckon it. Oh, you know, nagpindas itata, nagkaimbag ti Apo kasi, di nagpastorat. Okay? Habang pumintas, dumuras iti ministry, okay, the Lord has blessed us. Itataga kapsat, there are this blessing, konsolasyon la, di gito yung ngayon ti Apo. Dumakdakil ti trabaho ti Apo. O makalugan tayo mo ti brand new, nga Starex, ng perdi mo't manan, kapsat. Na perdi ti aircon na. Madama matartarimaan. Ni Pastor John Ada Montero na. Palubos ti Apo, danto pastor residence. Amin, di kito yung kakabsat, hanga isot inap afteran. Tila ta nakita mi dinog, pastor ko, idikat suicide. We counted the cost. But we made a decision. I have decided I will be a pastor. Mga kapatid,
kasta kamot kuma. Nga kunam, no once nga nagpetpulak ta church, sigurado katawan nagbarkada, ng uray pay. O, daki nga babae, no agpaldak nga baba nagbasa, sigurado ta kantyaw, ngem uray pay. Keber. Naawatan nyo kakabsat? Engem do, sika, umay ka dito, agding-ading ka, ngam ta eskwela, amot makita Christian testimony, ang kaseryoso. Ang kaseryoso kakabsat. Christian service is a reckoned service. You know what is involved. You count the cost, and yet you decide, Lord, I will serve you. Every head be bowed, every eye be closed. Wherever you are, I want you to reflect on the message. Christian service is a reasonable service. Christian service is a reckoned service. Ang asinsinan nga panagsabi. Hanga dete, adda ka lang dita kasi naragsak di ka kakadwam. No dikat, you know what is the cost, what is involved. Mabaling nga dete panagserbim ti Apo. It might cost you your friends. Some of them will not want to go along with you anymore kasi nagbaptis kan. But you say, even then, I have found the Lord. Oh. Nga no, agserbiak iti Apo, it might cost me my time. Kahit nangasawan, no, agkanta akti choir, talaga nga, i-budget ko't oras ko. Pero even then, I am willing agkanta iti choir. Uray kasanot karigat ti panag-practice me. Orchestra. Oh. Lahat yan. That's Christian service. You talk to God. Anat personal nga ibagam ti Apo ita about this message. Don't go home nga awan man lat ibagam ti Apo. What will you tell God about this message today? Oh. Saritam ti Apo. Apo ko na natignayak dete message ni pastor. Natamaan nak ti message ni pastor. Na natukay jeriknak kat uray kadagay nga bisita ko nayo. I learned something, dear God, from the pastor's message today. I will render my service very well. Wherever I go, wherever I am, whoever that will need my service, I will render it right for your glory. Dear Lord, thank you for the message today. Thank you for the challenge. Thank you for giving us this wisdom nga maawatan mi Apo. Tata, ti prayer ko Apo, awang kuma ti maysa wano dua no sino man ang member ti church, nga awan man lat maitulong na Apo. Hanga ti pilpiliton mi ti tao nga agserbi. Hanga deti man manipularan mi ti tao nga agserbi. Hanga deti kasla sugsugsugan mi ti tao nga agserbi. Tanaawatan mi ti panagserbi ket reasonable. Idatag milaktan ti biyag mi ken ka. Gaputain salakan na kami out of gratitude. And that Lord, awan mapilpilit no di ket da kamit mangiyo preser ti bagbagi mi agserbi Apo. And that no matter what the cost may be, ammo mi nga dinakambaybayan, kat sikan tumutlang timang parabor kada kami. Maaramid mi amin, awan imposible by your grace. Thank you for this message. In Jesus' name, Amen.